ሃይ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነን። እና ሲጀመር ጂጂ ብትታሰር የሆነም አይቀርም። ይሄው የሆነም ታስሯል። ፈጣሪ ይመስገን እንኳን ታሰረ። መታሰር ብቻ ሳይሆን ቢቀጠቀጥም ደስ ይለናል። ብዙ ሰውን ያስገደለ እሱ ራሱ ነው። ምን እንደምል ብቻ አላቅም። በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አላችሁ። ፈጣሪ ካለ ሁላቸውም ይታሰራሉ። ደሩዛ ሀረሩም ማናች እቺ ሄለን ምትባልም አለች። እኔ ግን አማርኛ አላቅም። ለእናንተ መልእክት ላስተላለፍ ነው የመጣሁት እና ማንም አይቀርም። ጂጂ ኪያ ደግሞ ስለ ሀገሯ ነው የታገለችው እንጂ እንደናንተ ተንበቅቦቅ አይደለችም። ዮኒ ማኛ ጨፍጭፍ ግደል የተባለ ራሱ አልታሰረም። እሷ ለምንድነው እንደምትታሰር? እሷ ግን ነጻ ትወጣለች። ዮኒ ማኛ ታውቃለህ፣ ብዙ ማስረጃዎች መጥቶልሃል። እርግጠኛ ነኝ ከዛ እንደማትወጣ ማለት ነው። የሱ ጀሌዎች ምን እንደምታደርጉ እንግዲህ አናውቅም። ይቀጥላል። ዮኒ ማኛ ብቻ አይደለም ይቀጥላል። ሁላችሁም በየተራ ትገባታላችሁ። ጂጂ ኪያ ብቻ አይደለችም። ሊያሾም ሁላችሁም ሊያሾ ራሱ አንቺም አለሽበት እና አሹካ ደግሞ ዘረኛ ነክ የመጨረሻ ፕቴሽን ጂጂ ኪያ ብቻ ትታሰር ብለህ ትሰበስባለህ። ዮኒ ማኛስ ምንድነው ያደረገው? የሷ አይበልጥም? ምን አረገች እሷ? እኔ ኦሮሞ ነኝ ብላ ነው የታገለችው እንጂ ምንም ያጠፋችው ምንም ያረገችው ነገር የለም። እሱም አለ አይደል እንደ ኢትዮጵያ ብሎ ሸቱን ሰውን የሚያስገድል እሱ ለምንድን ነው የማይሰበስብበት? እናንተም ባታስተባስቡ እኛ ሰርተናል። በቃ ዋናው መታሰሩ ነው። ከዛም በኋላ ያወጣታል ሁሉንም ነገር። ማን ታስሮ ማን ይቀመጣል? እና ጆሌ ኦሮሞ እቲ ጀባዳ ቀብሶ ኬሰን ቀብሶን እቲ ፉፋ ቀብሳን ኒኩፋ ኢቱማ ፉፋ አመስ ወራ ሀፋን ሁንደሳኒ ሂን ቀብሲስና ኑቲ ሲንሰበሰብና ሂንፈረምና ሁንዲ ኬሰኑ በከ ጅርተኒtti ፈረማ ጂጂ ኪያadhaafis dubbadhaa bahaati. ጂጂ ኪያን waan balleessine ጂጂ ኪያን an oromoodha jettee waan baatee waan hin falmatteef ishee irratti duula gaggeessaa jiru ajuuzonni kun tortoroonni kun. Kanaafuu ijoollee oromoo taa'uun qabdanii isinis dubbadhaaf jijiidhaaf. Yooni maanyaanis hidhamee warri hafanis haa hidhaman. Warri hafanis itti haa qaxxalanii. Yooni maanyaa bichaan inni hidhamu hundi isaanii haa hidhamanii. Eenyu ajjeesanii eenyu du'e eenyu taa'ee nyaata. Yookaan ajjeesu yookaan jiraachuu yookaan dhabamuudha. Amma bakka hireen nuti qabnu jechuudha. Inshaallah anis immoo itti dabalama. Zaruu zaararuu fi abashaa maalisa jedhu tokko jira. Abashaa maalii jedhan beeku bichaa yuutuubiinsaa fi peejiinsaa isaanis akkuma OMN cufame abashaa maalii sunis cufamuu qaba. Irratti dubbadha, irratti hojjedha. Intaa'ina afaan dandeessaniin ka'a dubbadha. Caccabsanii hundatti isaanitti ka'a. Isinis baate dubbadha. Dhiigna caaluu akkatti jigee nafuu kana caaluu bichaa miti. Nama baay'ee du'ee dhiiga ammaa kana akkasitti lafatti ilaaluu hin qabnu. Hundi keenya hin dubbanna, bakka jirru hin falmanna. Intaa'ina isiniin jedha hundi keessanuu falmachuu qabna. Hundi keenya bakka jirru maal abbaa taatee nurratti fincoofti. Waan dubbadhus waan jedhus hin beeku dhugaa dubbachuuf taana. እና baay'ee gammadeera yooni maanyaan hidhamuu isaatti. Warri hafaanis akka dabalaman tattaafadhaa. Akkasasamanii isaan hafaanis hin farramna. Hundi keessanuu farramaa. Farramuun nama dhibu tashinii bichaadhaaf farramaa. Hundi keessanuu wal jajjabeessaa. Walirratti hin duulinaa. Diina irratti duulaa walirratti hin duulinaa yaa Oromoo. Wal malee waan qabnu hunduu nutti ka'ee jira. Maal akkan jedhullee hin beeku dhugaa dubbachuuf taana. Akka keessa keenya gubee rabbi isaa gubu inshaallah.
nagaataa bakka ammaa oduu haaraadhaan walitti deebinutti nagaataa fayyaataa waan haaraa walitti deebina viidiyoo haaraadhaan walitti deebina abdii qabaa. ሃይ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነን። እና ሲጀመር ጂጂ ብትታሰር የሆነም አይቀርም። ይሄው የሆነም ታስሯል። ፈጣሪ ይመስገን እንኳን ታሰረ። መታሰር ብቻ ሳይሆን ቢቀጠቀጥም ደስ ይለናል። ብዙ ሰውን ያስገደለ እሱ ራሱ ነው። ምን እንደምል ብቻ አላቅም። በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አላችሁ። ፈጣሪ ካለ ሁላቸውም ይታሰራሉ። ደሩዛ ሀረሩም ማናች እቺ ሄለን ትባልም አለች። እኔ ግን አማርኛ አላቅም። ለእናንተ መልእክት ላስተላለፍ ነው የመጣሁት እና ማንም አይቀርም። ጂጂ ኪያ ደግሞ ስለ ሀገሯ ነው የታገለችው እንጂ እንደናንተ ተንበቅቦቅ አይደለችም። ዮኒ ማኛ ጨፍጭፍ ግደል የተባለ ራሱ አልታሰረም። እሷ ለምንድነው እንደምትታሰር? እሷ ግን ነጻ ትወጣለች። ዮኒ ማኛ ታውቃለህ፣ ብዙ ማስረጃዎች መጥቶልሃል። እርግጠኛ ነኝ ከዛ እንደማትወጣ ማለት ነው። የሱ ጀሌዎች ምን እንደምታደርጉ እንግዲህ አናውቅም። ይቀጥላል። ዮኒ ማኛ ብቻ አይደለም ይቀጥላል። ሁላችሁም በየተራ ትገባታላችሁ። ጂጂ ኪያ ብቻ አይደለችም። ሊያሾም ሁላችሁም ሊያሾ ራሱ አንቺም አለሽበት እና አሹካ ደግሞ ዘረኛ ነክ የመጨረሻ ፕቴሽን ጂጂ ኪያ ብቻ ትታሰር ብለህ ትሰበስባለህ። ዮኒ ማኛስ ምንድነው ያደረገው? የሷ አይበልጥም? ምን አረገች እሷ? እኔ ኦሮሞ ነኝ ብላ ነው የታገለችው እንጂ ምንም ያጠፋችው ምንም ያረገችው ነገር የለም። እሱም አለ አይደል እንደ ኢትዮጵያ ብሎ ሸቱን ሰውን የሚያስገድል እሱ ለምንድን ነው የማይሰበሰብበት? እናንተም ባታሰባስቡ እኛ ሰርተናል። በቃ ዋናው መታሰሩ ነው። ከዛም በኋላ ያወጣታል ሁሉንም ነገር። ማን ታስሮ ማን ይቀመጣል? እና ጆሌ ኦሮሞ እቲ ጀባዳ ቀብሶ ኬሰን ቀብሶን እቲ ፉፋ ቀብሳን ኒኩፋ ኢቱማ ፉፋ አመስ ወራ ሀፋን ሁንደሳኒ ሂን ቀብሲስና ኑቲ ሲንሰበሰብና ሂንፈረምና ሁንዲ ኬሰኑ በከ ጅርተኒtti ፈረማ ጂጂ ኪያadhaafis dubbadhaa bahaati. ጂጂ ኪያን waan balleessine ጂጂ ኪያን an oromoodha jettee waan baatee waan hin falmatteef ishee irratti duula gaggeessaa jiru ajuuzonni kun tortoroonni kun. Kanaafuu ijoollee oromoo taa'uu hin qabdani. Isinis dubbadhaaf jijiidhaaf. Yooni maanyaanis hidhamee warri hafanis haa hidhaman. Warri hafanis itti haa qaxxalani. Yooni maanyaa bichaan inni hidhamu hundi isaanii haa hidhamani. Eenyu ajjeesanii eenyu du'e eenyu taa'ee nyaata. Yookaan ajjeesu yookaan jiraachuu yookaan dhabamuudha. Amma bakka hireen nuti qabnu jechuudha. Inshaallah anis immoo itti dabalama. Zaruu zaararuu fi abashaa maalisa jedhu tokko jira. Abashaa maalii jedhan beeku bichaa yuutuubiinsaa fi peejiinsaa. Isaanis akkuma OMN cufame abashaa maalii sunis cufamuu qaba. Cufamuu qaba. Irratti dubbadha, irratti hojjedha. Intaa'ina afaan dandeessaniin ka'a dubbadha. Caccabsanii hundatti isaanitti ka'a. Isinis baati dubbadha. Dhiigna caaluu akkatti jigee nafuu kana caaluu bichaa miti nama baay'ee du'e dhiiga amma kanaa akkasitti lafatti ilaaluu hin qabnu. Hundi keenya hin dubbanna, bakka jirru hin falmanna. Intaa'ina isiniin jedha hundi keessanuu falmachuu qabna. Hundi keenya bakka jirru maal abbaa taate nurratti fincoofti. Waan dubbadhus waan jedhus hin beeku. Dhugaa dubbachuuf taana
Anna baay'ee gammadeera yooni maanyaan hidhamuu isaatti warri afaanis akka dabalaman tattaafadhaa. Akkasasamaan isaan afaanis hin farramna hundi keessanuu farramaa. Farramuun nama dhibu butashanii bichaadhaaf farramaa. Hundi keessanuu wal jajjabeessaa walirratti hin duulinaa. Diina irratti duulaa walirratti hin duulinaa yaa Oromoo. Wal malee waan qabnu hunduu nutti ka'ee jira. Maal akkan jedhullee hin beeku dhugaa dubbachuuf taana. Akka keessa keenya gube rabbi isaa gubu insha Allah. Nagaa ta'a bakka ammaa oduu haaraadhaan walitti deebinutti nagaa ta'a fayyaa ta'a waan haaraa walitti deebina biitii haaraadhaan walitti deebina abdii qabaa.